Ассалому алейкум, подписчикои азизу меҳрубон, апаву хоҳаракон, ҳама каса хуш омаден ба канал. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен ва бениҳоят ман хурсандам ки худи ҳозир шумо дар канали ма ҳастену канали моро тамошо мекунед. ҳамаи шуморо як бори дигар хуш омаден мегӯм, меҳмонои навам шуморо хуш омаден мегӯм. ҳатман подписатсия кунен, лайк монен, комментария кунен, баъд бидурен ба ҳазур видеои моро тамошо кунен. дар инҷа духтаро чӣ хеле ки шумо медонед ман дар хонаи очамам. дар инҷа боша самусака дестем барое ки очамшон куҷое бояд бираванд. анами хел чизакоша келинакмон тайёр карда, маҳсулотҳои самусаро тайёр кардиям. ман хостам ки амиҷа ёрдам кунам ами келинмонда. ана дар инҷа боша мурчу зираи мо кардагӣ тайёре, дар болош фақат якҷоякниш монда, хамиршам аллакай тайёре, мурчу зира, тухм, кунҷид ҳамаш тайёре. дар инҷа боша тайёр шудагиша ман видео кардам. дар инҷа зиёд будам, лекин ман ами камакакша тонистам ки видео кунам. директори ширкати компания Фабелик. духтаракои хушрӯ, бисёриҳо мегӯянд ки компания Фабелик фанда, компания Фабелик ихел компания Фабелик харзор мекунад, ягон чӣ намекунад. ами пулое ки шумо дидаистен ҳамаш айна ай компания Фабелик гирифтагиам духтаро. ҳамаи шумо метонин ки ҳамин хел пулои калона ба даст орен. духтаракои хушрӯ, ҳамаш шанс дар дасти шумо духтаро. ҳар як одама шанс дар дасти хичай. биёин шумо ҳам кор кунин, ҳаракат кунин, кӯшиш кунин ҳамин хел пулои калона ба даст орен. кадоме ки хоҳишманди кор бошад дар ватсапи ман найса, иншолло дастгириш мекунам. този на директори кора барош меомӯзонам, иншолло дастгириш мекунам ки ваям ба ҳамин пулои калон раса. иншалло ҳамаи шумо метонин. ягон ҷо фанди фред нест духтаро, инамиё ҳамаш воқеиянд. духтаро ман шуморо дар инҷа дар ширкати Фабелик корда даъват мекунам ва хоҳаракмо Хатиҷаҷона шинос мекунам ки ин хоҳараки мо бениҳоят чаққон ҳастанд, ба қуллаҳои баланди Фабелик рафта расидагӣ ҳастанд. мехоҳам ки хоҳароне ки апаву хоҳароне ки ба пул ниёз доранд ва маҳсулотҳои ширкати Фабелик ба о лозим ҳастанд, оро мехоҳам ки ба қуллаҳои баланди Фабелик бурда бирасонанд. ранги хучон чӣ хеле ки хучон ойликҳои калон мегиранд, мехоҳам ки занҳои морам кӯмак кунанд ба қуллаҳои баланд бурда бирасонанд. баъд ширкати Фабелик духтаро ҳама намуди маҳсулота дора, маҳсулотҳои косметикӣ дора, моши средства дора, баъд хазяи свинӣ дора, ҳама намуди маҳсулот, чизе ки ба шумо лозим аст, то либосаву то ҳамаи ами маҳсулотҳоро дора духтаро. чизе ки ба шумо лозим боша, чи ай бозор, чи ай магазинҳо, чӣ хеле ки харид мекунед, ҳамаи ҳамун чизҳо дар ҳамин ширкати Фабелик ҳастай, ҳам арзонтаранд ва хубиш дар чие ки ҳамаи иё баъл шуда бонус шуда шумода ойлик мешаванд духтаро. ҳатман хоҳараки мо Хатиҷаҷонда муроҷиат кунен, ватсапшона мондагӣ ҳастам, занг занен, нозикиҳои корро ба шумо нишон медиҳанд. бинед чӣ хел маҳсулотҳои хубу беҳтарин дора. ҳама чизе ки шумо мехоҳед дар ин ширкат пайдо мекунед духтаро. чӣ хеле ки шумо дидестен дегтозакнаку инами мегӯм ку тамоми намуди маҳсулот, ҳатто ина палатинса, пушока, ҳамаи чи дар инҷа ҳаста. ҳатман дар хоҳараки мо муроҷиат кунед, шумо дар кора осон карда мефаҳмонад. инҷа хариду фурӯш надора, шумо фақат барои хонаи худтона харид мекунед. дар инҷа боша духтаро якам тарак дуғ тайёр кардем. маскаи рӯи дуғмона бинед чӣ хеле хушрӯа. дар инҷа боша картошка чиндестиян хонагиҳо. ман хостам ки кӯмак кунам ба ё камтарак морам кӯмак кардем картошка чинида. инам хел оилавӣ ҳама каса картошка чинӣ рафтем ҳавои тозада, картошкаро чиндем. бениҳоят ҳосили хуб дод, картошкаи беҳтарин. чӣ хеле ки ай бозор картошка мехарем, шкофан хеле каҷаваянам хелеан не духтаро. и картошкаро бинед чӣ хеле хушрӯан. маям картошка чиндам, кӯмак кардам ба ё
اینم خیلی عزیزم کارتوشکو جمع کردیم. بعدا دخترها ما خونه آمدیم، هرچند که در اوجا خورده آمدیم در کودکو گشنشده چونده خودکوی نچو گرفتیان مده خدا که ایم گرفتیان خیلی خورده میره و برای بگهره ما گلبسی تیار کردم، طرز تیار کردنش همشه دخترها ویدیو کردم. ای سببی که پامیت تلفنی ما پرشید نفهمیده دیگر ویدیو را دلیل میکنم. گفته انم خیلی طرز تیار کردن یعنی گلبسی مام دلیل کردم همین قدر که ویدیوش مونده دخترها تمام خواستم که خیلی خیلی شما ده تیار شدگیش هم خیلی نشان تیم. یعنی در جش خیلی که دیدستین خیلی موزیلین داریم چکه هم خیلی گلبسی کودکو یا خیلیش کارتوشکا دار میخوره یا خیلیش کم کارتوشکا میخوره هم خیلی برداشتیم. بعدا در اینجا باشه ای روز دیگریشه ما کمترک شورباچه میکنم. بعدا مکرون میاندازم یکی حواسی هم خیلی مکرون شوربا کدک ما هم خیلی خستم تیار کردم با بحر شما نوار کردم که شما را هم خیلی تماشا کنین. هم خیلی دخترها ای همه شما مینت دارم برای دستگیری های بهترین تون دخترها واتساپ دا مراجعت میکنین دیرتر ویدیو کنم. من همه شما را دوست میدارم دخترها. مهمانایی که نو به کانال داخل شدین حتما پادپیسات کنین، صفحه ما زیاد شوه. ما میتونیم که هر روز ویدیوهای بهترین و بهترین برای شما تیار کنیم دخترها. نمی شما هستین که ما هستیم. ما به نهایت خرسندم که شما را دارم. برای همین دخترها همه یک جایش در دستگیری میکنیم کانال تا اینکه پیش بروه. ما هم خیلی خرسند میشیم، زغمونده چند میشوه. بعد میخوایم که تست ویدیوهای جالب برای شما تیار کنیم دخترها. انا خیلی خیلی ویدیو هک مونه آهسته به آخر میرسونیم. این روز ویدیو مونه در جای اخرو که ما خیلی قریب که تیار میشوه. انا خیلی مکرون انداختم غو سکه کدم کم ترک آب دارن یکیم که نه شوربا و نه مکرون پلاو هم خیلی بین هر داشته. هم خیلی یک خوراکی با مزه هک تیار کردیم. اینم خیلی همه چیز هک تیار کردیم. ما در اشتهای تمام شما را به خداوند میسپارم دخترها. خداوند نگهبان شما باشه. خیلی دخترها تا ویدیوهای آینده حتما دستگیری کنین دخترها. لایک و کامنتاری های خودتون فراموش نکنین. خیلی ما همه شما را دوست میدارم. در پناه خدا باشین.